Ake sivuleni ngomkhuleko again sizongena kuso isifundo. Ake sithobise nje amakhanda. Father, in the name of Jesus Christ, siyazithoba phambi kwakho, siyacela Tata osithandayo that you may teach us now. Sicela kakhulu moya wakho ingcwele usambulele Nkosi wondrous things from your law. Besicela kakhulu Tata onothando kakhulu, especially ndiyazicelela ngoba ndingumntwana Nkosi, akukho kusuka kum unganceda Nkosi abantwana bakho. Please Father, ndiyacela Nkosi ube nguwe othethayo kuthi sonke. Cela konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ngicela siye bazalwane kwincwadi yesambulo chapter 1 verse 1. Into engifisa sikhumbuzane nayo, a short recap. Isambulo chapter 1 verse 1. Verse 1. Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane, ethumani ngengelosi yakhe, esibonakalisa encekweni yakhe uJohane, owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nawubufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. Awusendlule ekuthomeni. Amen. Akunankinga. Now bazalwane, again siyathola la verse 1 ukuthi incwadi yesambulo ama-recipients, the intended recipients, noma abantu uJesu ababhalela yona incwadi yesambulo akuwona umhlaba wonke, and ngebhadi akuwona wonke umuntu othi Nkosi Nkosi, kodwa kuthiwa lana yizinceku zakhe. Siyayizwa lona bazalwane. Now ngiyafisa siyibukisise lento ngoba if incwadi ayibhalelanga wena, okusho ukuthi mawungayona inceku angeke uze uyiqonde le ncwadi. Siyayizwa lona bazalwane. So ukuze uqonde incwadi le yesambulo kumele ube yinceku yakhe uJesu Kristu. Now ngifisa sibuke nje amavesi ambalwa avezayo ukuthi kusho ukuthini ukuba yinceku. Siyazwakala bazalwane, kusho ukuthini ukuba yinceku. Ake sihambe sekuncwadi eMaroma 6 verse 22. Romans 6 verse 22. Kepha manje senikhululiwe esonweni nabangabakhonza uNkulunkulu. Ninazo izithelo zenu kube ngokungcweliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade. Amen. Kuthiwa kepha manje senikhululiwe esonweni nabangaba abakhonza uNkulunkulu. KwisiNgesi ithi and have become the servants of God. Siyezwa leyo nto futhi kuyafana. Abakhonza uNkulunkulu enye indlela ongayisho ngayo ukuthi naba yizinceku zikaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. So ukuba yinceku kaNkulunkulu, number 1, ukukhululwa esonweni ngegazi likaJesu. Angiyona inceku kaNkulunkulu mangiqhubeka ngiphila esonweni. Kuyazwakala bazalwane. Mangiqhubeka ngiyifaka esonweni angiyona inceku kaNkulunkulu. Ithi lana izi senikhululiwe esonweni. Siyayizwa leyo nto, naba yizinceku zikaNkulunkulu. So umpostoli Paul uveza into la abantu abaningi abangafisi ukuyizwa, kodwa mina ngiyathanda ukuyikhuluma into esezwini. Izinceku zikaNkulunkulu ngabantu abakhululiwe nguNkulunkulu esonweni, ngabantu abamukelile uJesu ngokuphelele. Ngoba bazalwane, la uJesu ephila khona enhlizweni akakwazi ukuthi umuntu abe isigqila sesona. Akwenzeki, angikhathali noma singayibeka kanjani, ngoba uJesu unamandla wokukhulula esonweni. So inceku kaNkulunkulu ngumuntu okhululwe esonweni. So kumele siqonde ukuthi as long as ngizama ukuqonda incwadi yesambulo, ngizama ukunderstand incwadi yesambulo, but ngizaqhubeka nempilo yesono, angeke ngikwazi ukuyiqondisisa le ncwadi. Mhlambe ngaba nokuqonda lapho nalapho, but there will be confusion. Siyayizwa leyo nto. Futhi uSathane ngezinye izikhathi angangenza ngizitshela ukuthi ngiyayiqonda, kodwa ngifake a private interpretation. Sikhumbula nevesi bengeke ngalisho last week ukuthi incwadi yesambulo iyimfihlakalo. Angisho kunjalo, siyayazi leyo nto. Mawufunda kwincwadi yamaHubo 25 kuverse 14 lithi iBhayibhile imfihlakalo kaNkulunkulu ikulabo abamesabayo. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So ngamanye amazwi imfihlakalo kaNkulunkulu iqondwa yilabo abamesabayo uNkulunkulu.
Abantu athi uNkulunkulu mayikhulumile bancancazele, men and women who tremble at the word of God. Seyizwa leyo nto. Hayi umuntu olithatha kancane nje izwi. Njengoba ngenze isibonelo last week ukuthi uNkulunkulu bazalwane ngeke asinikeze ukuhlakanipha kokuqonda izinto ezimangalisa kanje. Sizozenzani? Mawukuthi lezi ezisimple already esiziqondayo asizenzi lutho. Seyizwa leyo nto. So uma ufuna ukuthi uNkulunkulu akunikeze i-understanding increasiwe ngoba ngamanye amazwi ukuqonda okweneleziwe, kumele lokhu ukuqonda osovele ukunako kube uyakusebenzisa. I hope that is very clear. Bazalwane indaba yokuba yinceku kubalulekile. Ake sibuke okunye ukuthi kusho ukuthini uba yinceku. Efesu 6:6. Yini inceku? Ngoba kuthiwa le ncwadi ibhalelwe izinceku, ayibhalelwanga umhlaba. Uma ubona abantu bomhlaba behleka incwadi yesambulo bathi hawu incwadi ebhidayo, kukhona izilo ey'thile khona ukuthini, ungayihluphi ngoba vele bafuna into engabhalelwanga bona. Bhalelwe iy'nceku zikaNkulunkulu. Efesu 6:6 yini inceku? Verse 6. Ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Kuthiwa inceku kaNkulunkulu, seyizwa lelo bazalwane, noma inceku kaKristu yilabo abenza intando kaNkulunkulu isuka kephi? Enhliziyweni. Again, siyalibona ilizwi kaNkulunkulu lenzani, liphinda the same thing. Ngoba ukukhululwa esonweni ukwenza vele ukuphila ngoyentando kabani? kaNkulunkulu. Now kuthiwa umuntu eyinceku akaphili nje kuphela ngentando kaNkulunkulu, kodwa uphila ngentando kaNkulunkulu willingly, with a willing heart, ngenhliziyo ethokozile. You know why? Siyazi isizathu ukuthi yini lokho. Uqhutshwa uthando. Siyayizwa lento bazalwane? Uqhutshwa yithando. Uqhutshwa uthando. Uyabona umzali, ngeke ngisenze lesibonelo. Ngake ngabuza, angizazi ukubuza manje sengizosho nje. Umsebenzi onzima kunayo yonke imisebenzi la emhlabeni, umsebenzi wokuba umama. Ngoba umsebenzi la if ngikubize ngithi uya-invite, sekuthiwa invite unikezwa mhlambe i-job description yakho, we are being invited to be a mother. Uzotshelwa ukuthi okay, lo msebenzi lo awunayo i-off, usebenza full time. Futhi kungenzeka ukuthi nje nango-1 ebusuku uyabizwa, i-duty yakubiza, sometimes ngo-2. Futhi kulo msebenzi unzima ngoba ngezinye izikhathi uthintana nento ekuthiwa number 2. Manje sekuyacabanga unikeza le job description ukuthi kushuthi ngisebenza ama-toilet, ngisebenza nasebusuku, ulokhu ucabanga into ey'ningi. Yebo, futhi nje ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi uyabona nje uhlangane nomphalazo, yonke into nje uchazele bese kuthiwa futhi kulo msebenzi-ke manje sikutshene sewulindele imali engaka ukuthi kuzothi hhayi uhola imali engaka, sewulindele futhi ngihola malini kulo msebenzi onje. Bese kuthiwa-ke into yokugcina-ke besifisa iyazi kulo msebenzi awuholi lutho. Awu, ubani o-aplaya lapho? Ubani o-aplaya? Akekho, yabo. But omama yileyo umsebenzi uba umama unjalo, and wonke umama uyenze encubile, yenze ejabulile-ke. Ngibone lana ekhaya ebazalwane futhi lento lesibonelo sangithinta kakhulu ngoba ngesikhathi unkosikazi wami eqala ukuba umama, avuke ebusuku yize ingane ibangumsindo, bakithi sesilele kamnandi kanje, avele avuka ahleka athi khuthu, hawu, ayidlalise ingane engathi ayimvusanga, ngithi yo. And le nto eyenza leyo nto uthando. Ngezinye izikhathi ithi ingane seyikhulile ayibelethe sihambe i-distance ende, ngibone mhlawumbe le ngane seyiweya manje u-15 kg, kodwa ungakumnikeze itshe eliweya u-15 kg ude uthole letshe uhambe le distance, ngeke afike naku-half waleyo distance. What is the difference? Akuyona i-weight ngoba it's the same weight. I-difference ukuthi leli tshe akalithandi, ingane uyayithanda. So ukuba umKristu ukwenza intando kaNkulunkulu kusuka ethandweni, and ngempela njengobethi esho uJesu ukuthi masimthanda sokugcina umthetho wakhe. Kuzozenzekela ngoba siyamthanda, sifisa ukumjabulisa. So ukuba yinceku bazalwane kuthiwa ukwenza intando kaNkulunkulu kusuka kephi? Enhliziyweni. Funa nje sikubone lokho ukuthi mhlawumbe sibuke okokugcina ukuba yinceku. Asiyeni kuTimotheyu 2 kuba yinceku kaNkulunkulu. Timotheyu 2 chapter 2.
verse 24. Verse 24. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene konke. Inesu lokufundisa, ibekezela. Cela sibambeni lapho-ke. Kuthiwa moyinceku kaKristu akumele ulwe. Yazi ngiyangibona abantu abaningi abathanda ukufundisa iziprofetho. Noma bathanda ukufundisa mhlambe incwadi yesambulo. Esikhathini esiningi kuba abantu engathi banomoya wokulwa, uthi efundisa ngisho ukufundisa ebusweni kube ngathi kunento amcasukele, yabona leyo nto. And kuke wambuza nje umbuzo kusengathi kuyaliwa, yabo. Kune-spirit. And bazalwane, angifuni ukuqamba amanga. Leyo nto leyo isuke iveza ukuthi lo muntu sengayiqondi le ncwadi, ngoba le ncwadi le izoqonda izinceke, ukuthi inceku umuntu o-patient, umuntu ongathandi ukulwa, ngumuntu o-gentle. Uyayizwa leyo nto? And ngumuntu othandayo ukufundisa, but uma ifundisa ufundisa with patience. Akacasuki ukuthi abantu abayenzi manje lento bengiyifundisa izolo, nalento engangiyifundisa last week abakayenzi. Singafunda la, kwenzeka ukuthi abantu baliza iqiniso, ziningi into esike siyifunde, and I know ukuthi akusona sonke isikhathi la yonke into esiyifundile wonke umuntu uyayenza. Sike sifuna into eziningi engazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi mhlambe abazalwane ezinye kusamele siyiphinde, ngoba ezinye izinto mhlambe akulula ukuzenza. Ezinye mhlambe umuntu uthe eyizwile yamthinta, kodwa kwaphinde usathane walintshontsha izwi enhliziyweni, kunjalo. So sizofunda ngesabatha. Uyabona indaba yesabatha ibalulekile kakhulu. Uyabona, yazi yavela nale ncwadi yesambulo. uJohane uma ikhuluma ngencwadi ukuthi wayithola ngeliphi ilanga lesambulo lesi, uyazi uthini? Uthi ngesuku lenkosi. Uthi ngangisemoyeni ngosuku lenkosi, on the Lord's day. Na abantu abaningi bazitshela usuku lwenkosi uSunday, but it's not Sunday. Mawufunda eBhayibhelini nje, usuku uJesu ehlezi eliclaima ukuthi usuku lakhe isabatha kuphela. Ungafunda incwadi ka-Exodus chapter 20 kusukela ku-verse 8 no-9. Uthi isabatha elikaJehova uNkulunkulu wakho, so yilona suku lwakhe isabatha. Then noma ufunda ku-Matthew 12 verse 8, uthi isabatha, uthi ngoba indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Sayezwa leyo nto? So uthi uJesu usuku lakhe yena yisabatha. But angazi abantu bayithatha kuphi ukuthi uSunday, Lord's Day. Uthi uJohane in the very first chapter yesambulo kuvela indaba yesabatha, okuvezayo ukuthi isabatha alikaze liphele, ngoba manje incwadi yesambulo uJohane uyithole eminyakeni eminingi after uJesu sewabethelwa wavuka, but still wayisazi ukuthi isabatha usuku lwenkosi yami. Usuku lwenkosi yami. So bese njengenza isibonelo ukuthi ziningi izinto esingazifunda. Singafunda ngesabatha, singafunda ngendaba zokugqoka ukuthi sigqoka kanjani, siziphatha kanjani njengabaKristu, indaba yentethelelo, indaba yothando, konke nje bazalwane. Kodwa kwenzeke ukuthi umuntu uloke ebamba kancane kancane, zibe khona izinto lapho ezimenza bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma kanye, kabili, kathathu, but kufika isikhathi la ngenxa yobukhulu bey'nhliziyo uNkulunkulu angabe sakhuluma nathi. But thina siyizinceku zikaNkulunkulu, uNkulunkulu into ayishilo kuthina ukuthi kumele sifundise ngesineke. Sayezwa lona bazalwane? Uma ufundise ekhaya ufundise ngesineke, ufundise enkonzweni ufundise ngesineke, ufundise omakhelwane, ungalindeli ukuthi umuntu immediately. uJesu wabafundisa abafundi bakhe iminyaka emithathu, lokhu ehamba nabo esehlisa enyuka nabo, kodwa on the very last day, ngosuku lokugcina uJesu seyizeyobethelwa on the same Thursday, still ukuthi abafundi babe-debate ukuthi omuphi ozoba mkhulu kunomunye embusweni. Sayizwa leyo nto? But for 3 years uJesu bekabafundisa the same thing. Humility, 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 humility. But on the very last day ezobashiya, uJesu wamangala ukuthi ngizobenza kanjani ukuthi bayibambe lento. uJesu lithi iBhayibhile wathatha iphinifa, inkosi yezulu, lagqoka iphinifa, wazibopha ngethawula ngendwangu, waqala ukubageza iy'nyawo. Sayizwa leyo nto? Ngoba efisa ukuthi lento bayibambe. So uma ukuthi uwumuntu ngempela onolo moya kaJesu, awusheshi ukudikibala, kodwa uloku ufisa iy'ndlela ey'hlukile ukuthi ngingamenza kanjani ukuthi ayibone, ngoba hey, cha labantu lento abayiboni. And if uqhubeka kanje kuya ekubhujisweni.
So uthando lukwenza ukuthi uphikelele, bona uthando lunamandla kakhulu uthando. Hey, bazalwane. Ngubani kodwa ungathi hey uthando lunamandla. Uthando lunamandla. So yikho lokho bazalwane kuba yinceki kaNkulunkulu. I hope siyaku-understanda. So ngizo lezi nje kumele siyikhulekele njalo sifunda le ncwadi ngoba le ncwadi ukuyiqonda akuzi nge-IQ. Kuza i-willingness. Siyayizwa le bazalwane yokuba yinceki kaNkulunkulu, yokuhamba ngentando kaNkulunkulu. All right. Asibuyele kwincwadi yesambulo manje. Namhlanje sifunda senza isitadi esifishane kakhulu, sifunda nje ngebandla ngomyalezo kaJesu kwibandla lase-Efesu. Part 1 lo message to the churches part 1 and ibandla esilibona namhlanje i-Efesu kuphela. So mhlambe before sibuke before chapter 2 ngifuna nje sisiye kwi-introduction. Yeah, le introduction yayiqala ku-chapter 1. Ngicela siqale ukufunda kuverse 12. So uverse 11 loba izinto zibonayo kule ncwadi uzithumele kumabandla ase-Asiya. Manje asibukeni ukuthi ke uverse 12 uqhubeka ukuthini. Bese siqhubeke uverse 12. Verse 12 no 13. Nakuye ingelosi yebandla lasePergamu loba ukuthi nakho akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili uthi ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Oh, sorry. Bengicela ngithe nami manje. Ngicela chapter 1. Oh. Verse 13. Chapter 1 verse 13. Verse 12 and 13, right? Verse 12 and 13. Yebo, verse 12. In fact, sizomane siqhubeka nje nawo lama verse kodwa ngicela siqale ngoverse 12 no 13. Sizomane siqhubeka nawo. Verse 12. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami. Kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibane eziyisikhombisa zegolide. Nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane, embethe ingubo ekhawula ezinyaweni, ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Amen. So uJohn la uthi wezwa izwi likhuluma ukuthi akabhale konke lokhu, and then uthi waphenduka kuverse 12 ukuzwa leli zwi ukuthi awubani lokhuluma nami. Uthi mayiphenduka uqala bona izinti ngamanye amazwi ubona ama-7 lampstands or 7 candlesticks, and then phakathi kwawo lama candlesticks awu-7 ayisikhombisa abese ibona indodana yomuntu. Abona indodana yomuntu, and then aqala ukuyichaza ukuthi ibinjani indodana yomuntu. Ake siqhubeke nayo from verse 14 all the way to 17. Futhi ikhanda lakhe nezinwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu, njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalanga bomlilo, nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe linjengenhlokoma yamanzi amaningi. Futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali esika nhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla akhe. Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngokuqala nokugcina. La khuluma babazalwane. uJesu. Ukhuluma uJesu. Kuyazwakala yini bangcwele? Uthi kukhuluma bani? uJesu. So uJohn ubone uJesu kodwa manje umbone enkazimulweni. Ekhazimula ngendlela eyisimangaliso. Uthi mase ngimbona enje, ngisho even though ngangiloke ngihamba naye usuku nosuku emhlabeni, mase ngimbone nje uthi ngawa phansi. Sayizwa leyo nto? Uthi uJesu wamthinta wathi ungesabi, uthi mina ngingokuqala ngingokugcina. Uthi I am the first and the last. You know, ngizocela bangcwele
uNkulunkulu asiphe nje umusa ukuthi sibambe. Ngizomane ngisho izinto here and there eziningi. Incwadi yesambulo igcwele it's packed. Inento eziningi kakhulu. Ezinye futhi ngiyazeqa ngisho ukuzeqa ngenxa yesikhathi. If bekuthiwa ngizisho zonke bese ngesiqede kulo nyaka. Yabo? But ezinye kumele ngizisho. Lana uJesu uthi ngingowokuqala ngingokugcina. Mawufunda nakuverse 11, cela ufunde uverse 11. Sisilindile sithi uJesu again okhulumayo sizwe uthini? Lithi, lokhu okubonayo kulobe encwadini, ukuthumele kubo amabandla ayisikhombisa, e-Efesu, naseSmina, Okay, ngicela ufunde uverse 10. ngangikumoya ngosuku lwenkosi, ngezwa emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo. Yebo, Lithi lithi lokhu okubonayo kulobe encwadini. alright, Ukuthumela kubo amabandla ngiyayibona-ke. La kuverse 11 kunepart engekho ekhona engekho kwisiZulu ekhona kwi-English. Sayibona ku-English ukuthi ithini? Ithi ngingu-alpha, ngingu-omega. Siyayizwa le mpazalwane? Ku-English uJesu uvela esithi u-alpha u-omega, it's the same word efanayo nalesiqeda kuyifunda manje kuverse 17 la asho ukuthi ngingowokuqala ngingowokugcina. Uloke eyiphinda lento uJesu kwincwadi yesambulo nakwincwadi yesambulo chapter 22 mawufunda kuverse 13 usho the same thing uthi ngi-alpha omega ngokuqala wokugcina. Isizathu sokuthi ngikuveze lokhu bazalwane ingoba kunabantu abangaqondi ukuthi uJesu leli tayiteli leli ekuyele kaNkulunkulu uBaba naye uJesu unalo. Sayizwa leyo nto, leli tayiteli lokuba wokuqala nowokugcina. So uNkulunkulu Baba naye uJesu indodana, they share this title. So uJesu unguNkulunkulu ngokupheleleyo. Yize bengabantu ababili abahlukile kodwa indodana le kaNkulunkulu nayo inguNkulunkulu ngokupheleleyo itayiteli. Kuyazwakala bazalwane. Yingakho izwi malikhuluma ngoJesu lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Sayizwa leyo nto, ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi wayenguNkulunkulu. Kuthiwa yonke into yenziwa uyena ulizwi. Kuthiwa ngaphandle kwakhe akukho okwavelayo. Sayizwa leyo bazalwane. So ayikho into ekhona whether izingilosi, inyanga, ilanga noma yini eyavela ngaphandle kwakhe uJesu ngoba ulizwi nguJesu. Sithola kanjani ulizwi nguJesu? Incwadi kaJohane 1 verse 14 nesambulo 19 verse 13. So uJesu mayizambulo la ncwadi yesambulo uzamvula enkazimulweni yakhe. So uveza his full glory. Uze aveze ukuthi asikho isikhathi langa ngingekho khona. Do you know mawufunda kwincwadi kaIsaiah chapter 9 uverse 6 ila ikhuluma ngokuthi kuzozalwa indodana. Sayizwa leyo nto ibizwa ngokuthi Emmanuel. Ibe siqhubeke iBhayibhile imbiza amagama amaningi yabo, mighty counselor, and then ithi khona iphathi la ithi khona everlasting father, ubaba ongunaphakade. Amanye ama-translation lapho ikhuluma ngoJesu Emmanuel, indodana lezozalwa yintombi, ikhuluma ngoJesu, and uJesu kuthiwa is the everlasting father. Sayizwa leyo nto. Na amanye ama-translation it's so amazing athi ubaba wenaphakade, he is the father of everlasting. Sayizwa leyo nto. Ngamanye amazwi inaphakade lizalwa uyena uJesu. Yabona makuseyenza ilanguage enjalo udideka wonke umuntu ngoba asiyazi ukuthi yini inaphakade. Asiyazi. Mighty Jesu, I am the beginning. Njengoba nobaba ethi I am the beginning. Asazi ukuthi yinto ekanjani leyo. Mighty I am the beginning kusho ukuthini? We understand. But leyo nto indlela uNkulunkulu asibizela ngayo ukuthi uJesu uphethe uNkulunkulu ngokugcwele. Hayi ukuthi mhlambe njengoba kuthiwa indodana kaNkulunkulu unoNkulunkulu ubunguhafu. Kuyazwakala bazalwane. Uyabona lelizwi leli elathi ekuqaleni akube khona ukukhanya. Ilelizwi elafika ngesinye isikhathi la emhlabeni likhuluma nomama omSamariya lathi nginxaniwe. Uyabona lezi zandla lezi uzibona mawuzi-imagine ngamehlo omqondo makuzalwa ingane izalwe ingaka ishobene nje ithi uyabona leyo nto leyo eyiphethe uMary kanjalo yiyo eyenza ilanga.
yenza yonke into. It's amazing bazalwane indlela uJesu owehla ngayo. So manje ngiyacabanga ukuthi uJohane ubona into engummangalisa abakazi bambona uJesu nje. Futhi ungafunda imibhalo kaJesu yonke akukho kaningi la uJesu ethi ngokuqala ngokugcina akukho futhi lasho kanjalo kodwa kukhona la akhulumayo athi engabi kuAbraham nginguye seza leyo nto. But nje akayivezi kaningi lo ndaba manje uJohane ubona uJesu ngenkazimulo yakhe ephelele uwaphansi. Kuningi bazalwane okumuyisa phansi nathi if lento singayicabanga ingaswisa phansi ngempela ukuthi umnikazi wezinto zonke nguye lo owavuma ukuzalwa abe yingane. Nguye lo owavuma bazalwane ukukhuliswa ngumuntu amdalile. Siyayibona leyo nto, it's amazing kakhulu. It's amazing ukuthi ngokuqala ngokugcina the Alpha and the Omega. Kuthiwa the Father of everlasting. Yabo ngiyayithanda kakhulu lo translation ithi the Father of everlasting ngoba vele uNkulunkulu uBaba uyedwa kulo simaziyo uBaba kaJesu. So uJesu mayichaza iBhayibheli ithi yena uBaba wenaphakade, it makes more sense the translation leyo ukuthi kwayinaphakade masikhuluma nge-everlasting nge-eternity ivela kuyena, kuvela yena ngingakaveli lento ekuthiwa i-eternity. Bazalwane, it's so amazing ngempela into yezulu. But asidluleni lapho bengifuna nje siyibone inkazimulo kaJesu uJohane wayibona. Now kuthiwa uphethe izinkanyezi eziwu7 angisho. And ume kuma7 candlesticks. Asibone ukuthi zimeleni lezi zinkanyezi. Ngicela siyofunda uverse 20. Verse 20. Imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide yile. Izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa, nezinti zezibani eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. Alright. So kuthiwa izinti zezibani zimele amabandla angisho bazalwane. Yep. Now ngizohamba ngokusheshsha ngoba angihlalanga kuleli phuzu. Ngithe isambulo siphethe sipacked. So ezinye izinto I'm not even going to go to the verses ngizozixoxa nje. Why izinto zezibani zirepresent amabandla? Yilokhu bazalwane. Ingoba njengebandla likaNkulunkulu utheni uJesu ngathi? Matthew 5 kusukela verse 13 ithi iBhayibheli siyini siwukukhanya ngisho. Ithi siwukukhanya komhlaba. So that's why like sambulo ibandla lirepresenta njengesibani. So ibandla yilo elikhanyisayo emhlabeni. Take away the church kusala kumnyama emhlabeni. Siyazi leyo nto. Yazi leyo nto. Ibandla yilo eliwukukhanya kwezwe. Siyayizwa leyo bazalwane. Now liwukukhanya kanjani? Mawufunda incwadi yamahubo 119 engathi verse 105. Amahubo 119 verse 105 ithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liyisibani angisho. Now if yizwi eliyisibani and kuthiwa ibandla liwukukhanya kusho ukuthi ibandla is not like ama members akukhanye isikhumba sami akukhanye mina. Siyezwa leyo nto. Mina engisebandleni ngiba ukukhanya ngenxa yezwi ngoba kuthiwa into ekhanyayo yizwi. So ibandla eliyisibani kahle kahle ibandla eliphethe izwi. Siyayizwa lento bazalwane. So la kwincwadi yesambulo kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni elihamba ngezwi likaNkulunkulu. Once kasuka ezwini aliselona ukukhanya ngoba alikhanyiswa ukuthi mhlambe libizwa kuthiwa ibandla. Ungathatha noba yiliphi building noba abapha abantu ukuthi ibandla. But into ekhanyisayo yizwi. So you remove the word, you remove the light, and the church is in darkness. Church is in darkness, bazalwane. So into esikhanyisela, into esenza ukuthi sikhanye yizwi. Now sesikuzwile ukuthi izibani lezi zimele ini ibandla. Izinkanyezi lezi eziphethe uJesu esandleni sakhe sokunene zikuthi zimele ini izingilosi angisho. Zamabandla ayisikhombisa, the angels. Now ngicela uyichaza lesizwe kahle. Lana ikhuluma ngama leaders
webandla. Leli gama elithi angels la noba kwisiZulu ethi izingelosi kwisiGreek leli gama elithi angelos. Yingakho sithi ingelosi esiZulwini. Akulona igama elavela original with isiZulu, i-transliteration evela kwisiGreek. So angelos isho ukuthi umuntu othunyiwe, mass messenger. Sayizwa leyo nto bazalwane? So kahle kahle mayithi to the 7 stars, inkanyezi eziyi7 zimele the 7 angelos, zimele the 7 messengers to the churches. So and ama-messengers wamabandla abantu kuyibona uNkulunkulu akhuluma ngabo emabandleni, the church leaders. Sayizwa leyo nto bazalwane? Or the ministry, to be more specific. Now mawufuna ukuyi-understanda kahle kahle lento, yiqale kwi-order isambulo esinikezwe ngayo. Mawufuna kuncwadi isambulo chapter 1 verse 1 lithi iBhayibhile isambulo sikabani? SikaJesu Kristu asinikezwe ubani? uNkulunkulu. Siyayibona leyo nto? So kuqala uNkulunkulu anikeze uJesu, uJesu yena anikeze ingilosi yakhe. Yabona leyo nto? Ingilosi izonikeza uJohane, and then uJohane ukuthi akabhale athumele izingelosi zamabandla. Senza lo bazalwane. So it's clear ukuthi lezi ngilosi azithumelayo it cannot be lezi ngilosi ezisezulwini. Mawubuka nje order iqala kuNkulunkulu iya kuJesu, mayisa kuJesu iya kwingilosi yakhe, uJesu uthumela ngengilosi yakhe, ethumelela abantu uJohane, seyisebantwini ke manje humanity. Then from uJohane kuthiwa iya kwizingilosi zamabandla, angelos, the messengers. Sayizwa lo bazalwane? Of the churches. I hope lokho ku-clear. So church leadership. So lama messages wafunda from Revelation 2 and Revelation 3. Ama-message aya kulamabandla esikhombisa kahle kahle uJesu uwabhalele ini? Uwabhalele abaphathi bebandla. So if anyone la uyi-leader mhlawumbe ebandleni, any position in leadership, this message is for you. But nabantu abangamalunga webandla ngoba kuvela i-condition yebandla. Sayizwa leyo nto? So kahle kahle wonke umuntu, but more especially abangabaholi ebandleni likaNkulunkulu. Siyafundiswa ke la ukuthi ibandla kumele libe kanjani. Ake ngishare ama-slides bazalwane, yazi sengize ngasikhohle ukushare ama-slides. Let us share very very quickly. Nasi isithombe wasibona, image ayibona uJohane, umfanekiso wayo nje, not exactly bazama abantu abajobayo ukuyiveza nje. So this is what roughly he saw. Nezwi ongathi kuhamba amanzi, amazing sound of many waters. Now asiyeni ku chapter 2 ke manje. Chapter 2 sibuya manje, the message to the first church. Chapter 2 message to the first church. Ngizocela sifunde kusukela ku verse 1. Example chapter 2 siya verse 1 siyoma ku verse 7. Kuyingilosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi, nakhu akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli benesiko, wabafumana beqamba amanga, unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe, ngilususe uthu lwesibani sakho endaweni yalo, uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikholawu engizonda nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi oseparadise likaNkulunkulu.
Amen. Ngiqhubeke. No, amen, amen. So lona umyalezo webandla lokuqala Efesu. Now uma ngaba siyakhumbula bazalwane, sasifundile last week according to incwadi yesambulo chapter 1 verse 4 no verse 11, kuthiwa le ncwadi yonke yesambulo ilotshelwe amabandla esikhombisa wase-Asiya nanga ngiwavezile. Now last week sabuka ukuthi lamabandla anjani, are they literal or symbolic? Sabuka ukuthi incwadi yesambulo it's given in symbols, sinikezwe nguJesu in symbols. So nalamabandla uJesu usebenzisa lamabandla akulamadolobhe as symbols of ibandla lakhe kuze kuyophela isikhathi. Sikwazi kanjani lokho? Okay, okokuqala siyakwazi ukuthi incwadi yesambulo is symbolic. Sikwazi from Revelation 1 verse 1. Into eyivela kwisiNgisi engaveli kwisiZulu. Uthi uJesu, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it, says by his angel unto his servant. Now leli gama elithi signify igama lesiGrike elithi seimahino. Seimahino igama elisho ukuthi nje ukunikeza umuntu in symbols. Sayizwa leyo nto? Fana nokuthi manje ngizoveza isithupha kanje bese ngithi what does this signify? Uzothi wena hayi it signifies ukuthi kulungile ku-right. Sayizwa leyo nto? So uyabona in that question leli gama lithi signify ngilisebenzise kanjani? Ngilisebenzise ukusho ukuthi symbol, ngilisebenzise ukusho ukuthi what does this symbolize? Siyibona leyo nto. So very important Revelation 1 verse 1 wona ositshela ukuthi incwadi is given in seimahino, in symbols. Now ngathi ke mina nawo ini amadolobha amabandla asymbolic of ibandla likaNkulunkulu kusukela ngalesa sikhathi sikaJohn ukuya phambili kuze kube sekupheleni. Lokho sikwazi kanjani? Sitshelwa yilona futhi izwi, akusho mina. Verse 19 ka chapter 1. For the sake of mhlawumbe abanye bazothi beqala ukulalela balalele lesi isifundo, ngicela siufunde verse 19 ka chapter 1. Verse 19. Ngakho-ke loba okubonileyo nokukhona nokuza kwenzeka emva kwalokhu. Sayizwa bazalwane. So kuthiwa uJohn akaloba okubonileyo okukhona nokuzokwenzeka emva kwalokhu. So things that are present and future. So uma ngaba ngempela lamabandla awelotshelwa lawa ekhuluma ngawo uJesu ngamabandla ayephila ngaleso sikhathi kuphela, and le ncwadi ilotshelwe yona kuphela njengoba because yasho iBhayibheli ukuthi kulotshelwe lawo mabandla kuphela. So if lamabandla it literally means lawa mabandla ayephila ngaleso sikhathi ngo-96 AD kulotshwe le ncwadi le, wayizomtshelelani uJesu uJohn into esazokwenzeka yabo after lesi sikhathi selamabandla? Sayizwa bazalwane, if incwadi izohlala kubona kuphela it only pertains to them. So it's very clear from this verse ukuthi akalobeli lamabandla literal, lamabandla angama symbols ayiseimahino, ayama symbols of ibandla likaNkulunkulu ekuqhubekeni lesikhathi. And as sifunda umyalezo kaJesu to these churches sizoyibona leyo nto ngokungaphikiseki. Now into engifuna siyibone yokuqala, just a practical lesson. uJesu mayifika abazalwane kumabandla la kule myalezo yamabandla kusukela ku-Efesu kuyesibini ePergamum Thyatira onke nje kune order ayilandelayo kwinkulumo yakhe. Nayi order yazi into aqala yenze uqale asho kuJohn ukuthi le ncwadi yakubani, so uyazazi ukuthi lento ikhuluma kubani. Sayizwa leyo nto. And then uJesu azazise, he introduces himself kulelo bandla. And then uJesu kube khona into ayirecognizeayo, point number 3. Ngamanye amazwi into ayincomayo, iyancoma kuqala. Abese uJesu makunento eyiphuthe khona ebandleni aqale ke manje aze ngani nge-rebuke, ashayeke manje athi nayi into ebhedayo, nayi into engingayithandi la. Sayizwa leyo nto. Kodwa seyizazisile yena ukuthi ubani,
So sebeyaqonda manje lo khulumayo lo sithandayo. Yabo? And then futhi aqale ngokuncoma makhona ekuncomekayo. And then abesethini ashayeke uJesu. Ashayeke uJesu ngerebuke. Kodwa akashiyi into ashiyi rebuke kuphela asho ukuthi nanku kuyabheda. uJesu mayisuka lapho after i-rebuke wenzani unikeza i-counsel sayize leyo nto ngamanye amazwi ubanikeza i-advice ukuthi yini abangayenza ukulungisa lento ebhedayo. And then uJesu aqhubeke futhi abanikeze ne-warning isixwayiso ukuthi maningalungisi nakho ekuzokwenzeka. Yazakala wazalwane. And then emva kwesixwayiso abanikeza isithembiso sokuthi kodwa manilungisile kuzoba mnandi kanje nakanje nakanje. Kuyazwakala bazalwane, njengoba uJesu eyisibonelo sethu kuhle ukuthi lento siyilandele. Kuhle ukuthi lento siyilandele. Ma ukuthi ubona umuntu ufuna ukumkhuza uzama ukukhumbula le-order, mawuthanda wathatha le-screenshot sale order le kubalulekile. Kuhle ukuthi siyilandele uzazise kumuntu uma ukuthi awumazi. And uJesu isizathu sokuthi azaziswa ifuna ibandla likhumbule ukuthi ulo obathandayo. Sayizwa leyo nto. So nawe uma uzokhuluma nomuntu mhlambe kuhle ukuthi qala ukuthi yazi ngikhuluma lento ngoba ngikhathalele. Sayizwa leyo nto. Uzazise kodwa ukuveze nalokho. And then uma ngaba khona into encomekayo uqale kuleyo nto. Kuyazakala bazalwane. And then ke manje ungene futhi nakule ubuze ngayo ofuna ukuthi hey kuyinqande ngoba uyabona lento izombhubhisa lo muntu. Ziningi izikhathi la sizama ukuqondisa abantu and bangakwamukeli lokho esikukhulumayo ngoba i-approach yethu ivele sithi simbingelele sithi yazi hlala phansi kunento engifuna ukukhuza ngayo. Ungena umuntu ayicasuke umuntu naye angasizakali ukhulume iqiniso. But if ubulandele le approach esuka enhliziyweni yothando lingenamkhawulo mhlambe bekuyosebenza ukumyela kwakho umuntu. So unikeza i-rebuke and then umchazele ukuthi mhlambe ungazama kanje ukulungisa, zama ukulungisa kanje. And noma uneza i-rebuke ungashugarcoat. Yabo uJesu ufunda konke la. Yabona uma ufunda kubandla lokugcina iLaodicea uthi leli bandla indlela eliyiyona lifuna ukungiphalazisa. Yabo leyo nto. So uJesu akashugarcoat ngoba umuntu uma uzama ukumbonisa into kodwa usugarcoat ugcina engayibonanga kahle ngale ndlela eyiyona. Kakhulukazi into ephathelene nesono. Umuntu owenza isono esikhathini esiningi akabona ububi besono ingakho esenza. Yabo? So into omele uyibheke nje njengoba injalo nje. Kodwa ube sewuqalile u-approach usho ukuthi hayi uyamkhathalela futhi uncome lokhu nalokhu okuncomekayo ungene kuyona. And then after rebuke, counseling, very important, ukunike advice. Nenye into bazalwane engike ngayifunda yazi kuyangisiza ukwenza lezi zifundo so amazing ngempela. Nani nifunda yazi nami ngiyafunda. Even though le ncwadi seke ngiyifunde but uthi uNkulunkulu izwi kaNkulunkulu ayikho umuntu angaliqeda. Le part ye-warning ingithintile ngithe uma ngifunda kathi yazi uJesu mayeqeda kunikeza umuntu i-rebuke ne-counsel umnikeza i-warning. Isixwayiso sokuthi uma ungaguquki kuzokwenzeka ukuthi ngakhumbula ukuthi aveze iningi iy'khathi lana ngiyenza lento ngempela yokuxwayisa umuntu kodwa ngingayinikezi i-warning ukuthi nayo into ezokwenzeka. Uma ukuthi awulalela sometimes ngiye ngithathe for granted engisho nje mina ukuthi hayi umuntu njengoba sengimbekele manje ukuthi nayo inkinga for sure uzophenduka. So ngingasiboni isidingo sokumxwayisa ukuthi uma engaphenduki ngoba engashintshi nayo into ezokwenzeka. And kube buhlungu uma ngibona umuntu engasashintshi qhubeka ngalamanyathelo angekho right. Kube buhlungu enhliziyweni ngithi yazi angimxwayisanga kamtshentshi nayi imphumela yalento. Ngoba isono bazalwane siyawaxhopha amehlo omuntu. Usuke angaboni ngisho nemphumela yayinto. So i-approach kaJesu is so amazing bazalwane. So kumele siyilandele. All right. Now nayo into yokuqala engifuna siyibone la ebandleni. Indlela ibandla lokuqala laliyiyona. Ibandla lokuqala indlela liyiyona. Uthi uJesu leli bandla kwakuyibandla elisebenzayo. Sayizwa leyo nto kuverse 2 uthi ngayazi imisebenzi yenu. In fact leli gama lithi imisebenzi liphinda kayi-2 uku-emphasize ukuthi cha niyasebenza bo. Yabo?
Kwi-English ithi I know thy works and thy labor. Same word. So i-emphasis leyo. Hayi cha niyasebenza kangempela. Yabo? So ibandla kumele kube ibandla elisebenzayo. Into ezinconywayo lezi, uJesu into ezincomayo lezi ngebandla. So into ayincomayo uJesu, into engifisa siyenze sizibuka, kumele ngizibuze mina ukuthi mina njengelunga lebandla ngaba nginjena yini, ngiyamsebenzela yini uJesu. Then ngizibuze ukuthi ebandleni engikulona ngaba kunjena yini, siyamsebenzela yini uJesu. Sayizwa ntombazalwane. So esifunda ngoba iBhayibheli kubalulekile kube practical, silifake ekuphileni, liscrutinize ukuphila kwethu. Yabona njengoba kukhulunywa ukuthi ngiyazi imisebenzi yenu, ngiyamsebenzela yini uJesu mina. And then and your patience, nokubekezela, ngiyabekezela yini. So bazalwane, ibandla kaNkulunkulu kumele kube ibandla elibekezelayo. Lokho already liyasho ukuthi izwi, that means ukuthi izinto zizohamba smooth njalo njalo for ibandla likaNkulunkulu. Now kunamabandla afuna ukuthi yonke into ibe smooth, and leso sifiso leso sigcina sesilidela kwi-compromise. Sayizwa leyo ntombazalwane. Things will not always be smooth. Ngesinye isikhathi njengebandla likaNkulunkulu nizohleka. Ibandla likaKristu lalihlekwa njalo ekuqaleni, manje ibandla alisafuni ukuhleka. Yingakho makubekwa izinto ngomhlaba sihambiselana nomhlaba. Umhlaba mawuthi nathi sithi asihambiselana nabo, masingahambiselani nabo sihambiselana ngezwi, sizohlekwa. Sizama ukuthola amavesi azosiphoqa ukuthi sivumelane nomhlaba, size sibe sibona ukuthi hayi kodwa lokhu akuhambiselani nezwi. Kuyephi lokhu ezwini lokhu? Yabo. So ibandla lakuqala lalibekezela bazalwane ukuhlekwa ney'ntshushiso. The reason why zingekho iy'ntshushiso namhlanje ngoba siyafana nomhlaba. Umhlaba vele uyathanda abantu abafana nawo. Umhlaba uzonda abantu abahlukile kunawo. Ibandla laqala ukuba ibandla ngempela njengaleli ibandla lokuqala. Siyibona into, iy'ntshushiso ziyeza. Okunye engikhohliwe ukusho, leli gama lithi Efesu, sizawafunda namagama ukuthi asikuthini. Leli gama lithi Efesu lisho ukuthi desirable. Igama elisho ukuthi desirable ngesiZulu lisho ukuthi yinto ethandekayo noma yinto efisekayo. So ibandla lase-Efesu, this was the desirable church. Sayizwa leyo ntombazalwane. And ngempela ngoba yilo leli bandla phela labapostoli bakuqala. Ubani oyikholwa ongafisi ukuthi sibe ibandla sibe njengaleli bandla lakuqala? Kuthe lalinje, kuthe lalisebenza, kuthe lalibekezela leli bandla, kuthiwa futhi leli bandla lalingababekezeli. Yabo? Kuthe lalingababekezeli labo ababi. Mangithi ababi ngibeke kahle, kuthiwa ithi nge-English the church cannot bear them which are evil. Sayizwa leyo nto. Now likusho ukuthini lokhu? Ingaba kusho ukuthi bazalwana abantu aba-evil babexoshwa enkonzweni kakuthi wena sukuma wena Tabani hamba, sukuma wena uyabhema hamba. Sakangenziwa kanjalo ebandleni. But yini ayisenziwa kuze kuthiwa alikwazi ukubabekezela ababi? Kwakushunyayela iqiniso. Sayizwa lona bazalwane. Kwakushunyayela ini? Iqiniso. So esikhathini samanje abantu abalishumayela iqiniso ngoba lizonyathela iy'nyawo zabantu abathile ukuthi hayi asibabekezeleni nabantu abakanje, singakhulumi into ezobakhuba. Angisho bona manje ngebandla sekuba khona nabantu abayitabani bakugcwele bazalwane, asamukeleni ukuthi umhlaba sewunje. Sayizwa leyo nto. Kuthi ibandla lokuqala lalingabekezeli ububi. Angazi abazalwane abantu bazwa kanjani, mina lento ivele ngiconfuse ukuthi how do we hear? This is the desirable church. And uJesu uyancoma lokuthi ngiyayithanda lento eniyenzayo. Uyazi ukuthi abantu abaningi abathi bayabekezela bazipenda ngokuthi banothando olukhulu. Laba bathi asingakhulunywa into eyithile, izona ey'thile azingakhulunywa kupulpiti, bazibona engathi banokubekezela okukhulu kaJesu. Kodwa nangu yena umnikazi webandla ethi yena ngiyayithanda lento babeyenza ekuqaleni ukuthi okubi bebangazibekezeli. Uyakhumbula ngesikhathi kukhona umuntu ohamba noPetro athi mina imali ngithenga umoya oyingcwele lapha uSimon. Mawufunda kuZenza chapter 8,
uthi uPetro imali yakho ayibhubhe nawe ngoba uzitshele ukuthi isipho sikaNkulunkulu singathenga ngemali. Ungathenga umoya oyingcwele ngemali. Seyizwa loo nto bazalwane, futhi wayengasho ufuna uthenga umoya oyingcwele, wayethi nje naye ufuna le sipho sokuthi uma ibeka umuntu izandla umuntu amukele umoya oyingcwele. Iyabo, kasho imali yakho mayibhubhe nawe, futhi siyakubona ukuthi ubambeke esonweni esithile esinzima. Uyakhumbula no-Ananias noSafira bashona on the spot same time ngenxa yokuthi bekhohlisa umoya oyingcwele, bekhohlisa umoya oyingcwele onguNkulunkulu. So bazalwane, ibandla lokuqala ngempela uyabona umuntu wayengena ebandleni njengoba sifunda manje kuthiwa leli bandla leli lezikhathi zakuqala lirepresentwa ibandla lase-Efesi. Uma ufunda ngebandla lase-Efesi kwincwadi iZenzo chapter 19, if ufunda ngebandla lase-Efesi uyokhumbula ukuthi bazalwane, abantu babephendukile, kuthiwa baletha izinto zabo babezisebenzisa babethakatha ngazo, zalethwa lapha zashiswa yonke imithi, yonke into babekuloya ngayo. Sayiza leyo nto kwenziwa lento ekuthiwa ukuphenduka kwangempela. And kuthiwa oPeter bebengabekezeli ububi, babelikhuluma iqiniso njengoba linjalo bazalwane. Ompostoli uPawulu yabona manje namhlanje bangaye ngithi kubantu bazalwane, izwi likaNkulunkulu lithi makwenzekile ukuthi uthukuthele alingashoni ilanga uthukuthele. The longest time ezwini kaNkulunkulu kuthiwa ungathukuthela ngalo, it's less than 24 hours. Alingashoni ilanga uthukuthele. Ma uthukuthele zama indlela uphithizele uzama ukulungisa. Sayiza leyo nto. Lapho imfundiso bazalwane yasebandleni leyo lakuqala. But manje ngathi hayi mzalwane phela yabona manje mina ngeke ngikwazi ukuthi umuntu cha naye uyobona ngiyobona. Sinama-excuse amaningi osabekayo nezinto eziningi esizibekayo bazalwane. So ibandla likaNkulunkulu kulesikhathi linokubekezela ububi, and uJesu akayithandi leyo nto. But lana kwakungekho ukubekezela ububi. So this was amazing. Ibandla lisebenza lingabekezeli ububi. Kuthiwa futhi uthi uJesu futhi leli bandla leli libahlolile laba abathi bangabapostili, ngamanye amazwi laba abathi bathunyelwe uNkulunkulu to be apostles, i-messenger, iyafana ne-angel. Kuthiwa libahlolile, and futhi lababona ukuthi abaqambi manga. Uyabona bazalwane, ngiyacela le nto ukuthi siyithathe siyilalelisise. Kulesi sikhathi akusahlolwa, noma ubani iyafika akhulume lokhu ukuthi amen. Kusuka omunye akhuluma okuhlukile kunalokho, mhlambe okuhlukile okucontradicta nalokho bekhulunywa last week, kodwa still ibandla lithi amen. Ibandla lisahloli lutho nje manje. Kufike umdukisi, njengoba ubona nje khona oBushiri nobani nabo bonke labantu bazalwane, ubona izikandeli zabo ziningi ney'mfundiso ezingamanga, ngoba phela into ekuhlolwa ngayo yizwi, it is the word esisebenzayo bazalwane, ukuhlola ukuthi lo muntu ukhuluma kahle, lento ayikhulumayo ngabe iqiniso yini. And then sisebenze futhi nokuphila kwakhe, kuthiwa by their fruits you shall know them. Yazi ngiyakhumbula ngesikhathi ngisasebenza ngisahlala eThekwini, ngithanda kakhulu ukuvangela lapha emsebenzini. Khona omunye wayengitshela ukuthi umfundisi wami hayi esho futhi ehleka ukuthi umfundisi wami yazi uyayithanda imali, hleze khuluma ngemali, khuluma ukuthi akulethe imali enkonzweni. Abese isithi kodwa futhi usho ngesitsotsi, but wayithi umfundisi uyawathanda amantombazane. Umfundisi uyawathanda amantombazane, ayingeke asho ehleka. Manje lento mina yangishayisa ngovale ngathi inhliziyo izophuma. Akanakangena futhi yasho ukuthi umfundisi wakhe futhi yaqhubeka enkonzweni. Ngathi mina obvious question, ngathi usaye kwenzani pho? Wathi hayi phela man, hayi lento lena yazi wanginikeza explanation engekho like angazi, that's why ngingasakhuluma explanation ukuthi ayisithini, ngoba yave yavaleka indlebe yami, like I was horrified. Yazi manje uthukile. And bazalwane, angifuni ukuqamba amanga. Ibandla lokuqala lalingekho njalo. Ebandleni lokuqala bakusebenza lento esebenza kwincwadi ka-Isaya ethi yibani ingcwele nina eniphethe izitsha zikaNkulunkulu. Abantu abaphethe izitsha zikaNkulunkulu kumele babe ngcwele. And manje ibandla yilo thina singabantu,
thina esihlalayo kumabhentshi silalile intshumayelo yithi esivumayo ukuthi kugcine kube khona abantu abazophatha izitsha bengekho ngcwele ngoba sithi sisazi ukuthi benza lokhu naloku naloku kodwa sibe siqhubeka futhi sibasapota. Angifuni bazalwane bazalwane, luyeza usuku la yonke into izovela njengoba injalo nje ibivele sobala nje yeza usuku lwahlulela bazalwane, umuntu nomuntu kuyiphendulela ukuthi leli lizwi leli belibona kanjani. Hey, so lana uNkulunkulu uyancoma bazalwane ukuthi lento asingayenzi into yokuthi abantu abangabona abantu abathunywe uNkulunkulu bangahlolwa, akuhlolwe sihlolwe yonke into nje abantwana bakaNkulunkulu. Seyize leyo nto. So uyancoma uJesu zonke lezi zinto eqhubeka ukuthi uyancoma ukuthi nibekezelile, seliloko libekezela nakuverse 3 ukuthi nibekezelile nasebenza liyasebenza libandla uthi futhi anidikibalanga nikhathalanga uthi futhi azancome nokuthi kuverse 6 ukuthi nizonda nezinto zama-Nicolaitans nizonda nezenzo zabo ama-Nicolaitans. Ngobani ama-Nicolaitans? La uJesu naye athi uyawazonda izenzo zawo. So lenconywa ibandla ukuthi ngalithanda libandla ngoba liyakuzonda lokhu. Now bazalwane, it's a matter of another day la sofunda khona nje singafunda mhlawumbe on another day ngehistory yakhona ama-Nicolaitans. But ama-Nicolaitans kangabantu babenemfundiso yokuthi ungaphila esonweni, into uJesu into uNkulunkulu anendaba nayo nje inhliziyo umzimba lokho kuyinyama. Ngeke namanje abantu besho umuntu azazishaya isikhumba athi hayi lokhu usala la singayinaki leyo nto, yabo. So umuntu aziphuzele noba yini, azidlele noba yini, azibhoboze ufuna uyibhoboza, ayidwebe ufuna ukuyidweba, enze noba yini, siyabona leyo nto. So futhi bayofundisa leyo mfundiso yayilida kwenye imfundiso yokuthi vele isono sizokwenziwa ngomzimba, sizosenza ngomzimba kuze kubuye uJesu ngoba vele ngenxa yalo mzimba. So singazihluphi kakhulu ngendaba yesono. And kuthiwa kuma-Nicolaitans they had a community of wives, indaba ye-adultery ne-fornication ngangeyona into eyisono. So kwakushintshisana even nangonkosikazi. It was very very wicked. And uJesu uthi uyayizonda lento, akazondi only their deeds. Seyize leyo nto, uzonda ngisho idoctrine yabo. So yinto babeyifundisa ibenza ukuthi benze lento. Uma ufunda kwincwadi yesambulo chapter 2 kuverse 15, othi ngibheke isikhathi ngingazi sesengiphelele isikhathi bazalwane, angisazi uyifunda usambulo chapter 2 verse 15, but this is what I'll say. Uma ufunda kwincwadi yesambulo chapter 2 verse 15 uthi uJesu uzonda ngisho nani neyimfundiso zama-Nicolaitans. So uzonda izenzo zabo neyimfundiso zabo. Seyizona bazalwane. All right. So sengizibalile zonke izinto ezinconyiwe ngaleli bandla, but kunento uJesu angayithandanga ngaleli bandla. Kuthiwa uthi uJesu kuleli bandla mawufunda ku verse 4 uthi nginento engingayithandi ngawe, uthi because you have left your first love. Seyize leyo bazalwane. Or ngamanye amazwi, your chief love, your highest love. And that is bazalwane uthando lukaJesu. Uthi ngiyebo ngiyancoma ukuthi niyasebenza kodwa anisangithandi ngale ndlela nanengithanda ngayo. Siyayizwa bazalwane. So lento iyaveza ukuthi there is no amount of work, ayikho umsebenzi, inhlobo yomsebenzi engavala isikhala sothando. uJesu uyafisa ukuthi simthande. And ukuthanda uJesu kubonakala ngokuthi sithandane nathi, kuthandeke abanye abantu. Siyayizwa bazalwane. Ibandla leli lokuqala ngokuhamba kwesikhathi bedlula abapostoli bokuqala, ibandla liyaliyeka ukusebenza kothando, selisebenza nje manje ongathi umshini, engathi i-mechanical le ndaba. Sayizwa leyo nto. But uJesu ufisa ngingathini, uJesu ufisa umsebenzi oqhutshwe yini, ukuthanda. Yingakho esebenzise leli bandla lase-Efesu, ngoba leli bandla lase-Efesu lona uqobo nale nkinga efanayo naleli bandla lokuqala. Uyabona leyo nto. So yingakho uJesu esebenzise ibandla lase-Efesu
to represent the first church period. Ake sifunde nje mhlawumbe amavesi athile sibone ukuthi ngempela inkinga yebandla lase-Efesi kwawukuthi uthando, kasengathi uthando alukho, sengathi uthando alukho. And uJesu ubona kanjani ukuthi sishiyile uthando lwethu lokuqala samthanda ngendlela esimthanda ngayo? Ubona kalula bazalwane uJesu. Ubona ngendlela esenza ngayo imisebenzi esiyenzayo. Sometimes masizomenzela uJesu imisebenzi siyenzela out of complaining, not out of willingness. Siyabona loo nto. Bese sewufundile Ephesians chapter 6 verse 6 kuthi i-servant kaJesu yenza intando kaNkulunkulu out of a willing heart. Siyibonile Ephesians 6 verse 6 lo bese sewufundile. So uNkulunkulu akafisi only senze intando yakhe, but ufuna siyenze ngothando. Singaloko sikhonona. Siyayizwa loo nto siqhutshwe uthando. And also kumele sithandane. Masimthanda uJesu. Lisho kanjani iBhayibhile uma ufunda incwadi kaJohane ku-1 John chapter 5. Mhlawumbe singayibhala nje kuma-notes. 1 John chapter 5 verse 2. Kuthiwa lowo othandayo, lowo ozele, uzomthanda nalowo ozelwe uyena ozele. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa he that loveth him that begat, loveth also him that is begotten of him. So masithanda uJesu, sizothanda nabanye abantwana bakaJesu. Sayizwa loo nto bazalwane. Now let's just read some verses and then siyavala. Before sifunde lamavesi ngokufunda lesiphaphuna nasi. Lana Bible commentary volume 7. This is just Bible commentary evezayo ukuthi lento engishoyo ngempela injalo. Yabo ikhuluma ngebandla i-comment ku Revelation chapter 2 leli bandla leli. Ithi lana ngifunde the red words. Ithi but they neglected to cherish Christ's compassion and tenderness. Uthi ibandla ekuqaleni yize lalisebenza, but they neglected to cherish Christ's compassion and tenderness. So not only lalingasamthanda uJesu yena uqobo ngale ndlela lemthanda ngayo ekuqaleni, but nokuthandana bona abantu, ukudabukelana, i-compassion ileyo nto, ukuba tender towards one another. Seyenze leyo nto bazalwane. Ma ungumzalwane akubalulekile kuphela ukuthi uyafunda izwi, uyafundisa izwi. uJesu into ayifunayo ukuthi umthande kakhulu, and ukumthanda kwakho kuzobonakala ukuthi uthanda abantu. And bazalwane, once usuke kulo position, lithi iBhayibhile usuke sewubile. Siyibonile iverse la ithini lana ku-Revelation chapter 2 ku-verse 5 kuthi khumbula la uwe khona. So this is a fallen state masewenze lento. Uwile. Ungakenzi isono just by removing. Ungasamthanda uJesu ngaleya ndlela. Siyibona leyo nto? Ngeke ngizwe abantu bathi mina ngisaqala ukukholwa uJesu ngangimenzela into ezimangalisayo. Khumbula umnye antu wami ngixoxela futhi sasikhuluma futhi antu wami ngimazi kahle ekhuluma ngoba ngangimazi indlela amthanda ngayo uNkulunkulu. Namanje amthanda mina ngithi amthanda namanje. But uthi kakuwesi ngiyazi ukuthi ngalezi sikhathi ngisaqala ukuhlangana noJesu ngangizula yonke ilali uhlala emakhaya. Futhi ilali yonke ngangihamba ngibuye sekulate, ngezinye izikhathi ngibuye kunetha ngihambe ngishibilika ngizongena ngijabula ukuthi abantu bengibatshena ngoJesu, ngifike ngikhuleke ngibonge. Nami ngangimangele ngithi yeyi ngiyaqala ukuyizwa leyo nto. Umuntu into engakazi ngiyibone ngawamehlo ngibona umuntu esenza leyo nto. Uyabona leyo nto? But ngamtshena ngithi kodwa yazi le nto uJesu befisa ukuthi even though mhlawumbe awusenawo manje amandla anti okwenza kanje, but uthando lwakho lungehli ube uyamenzela okunye okwazi ukumenzela kona. So masibuka isikhathi la uJesu besimthanda khona ngempela, that time must never be in the past. Sayizwa loo nto bazalwane, kumele ehlele njalo kuyi-present. Once ngibuka in the past ngithi ngisaqala ukwamukela uJesu, hawu ngangamnikeza noma ngathi akusiko umuntu ngangiyothi nje omubi nifuna omubi. Manje ayichangeke sengizima ngisho ukukhokha ishumi, sengizima ngisho ukukhuluma kubantu ngoJesu, sengizima. Kumele wazi ukuthi hayi lapho bazalwane sengiwile, and le message kaJesu ikhuluma kumina ukuthi khumbula la uwe khona, khumbula la uwe khona. So indaba yothando bazalwane, kumthanda kakhulu uJesu ibalulekile. Asiyeni nje sifunda ivesi ku-Efesi sivala. Send Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Hey bazalwane, ngiyale incwadi esambule. It is so amazing.
iphethe into eziningi kakhulu. So manje mase ngikhuluma bengathi ngakhuluma imini nobusuku. It's very amazing. Ngiyayithanda kakhulu mina. Asikufundeni la. Yebo. Verse 17 to 19. Asimeni kanjalo nje. Verse 17 to 19. Kristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile nisekele othandweni nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele akuzwakala kahle kodwa ngoba siwaphethe amabhayibhile siyabona bazalwane umpostoli Paul uthi la ebandleni verse 17 uthi ngifuna nigxile othandweni nisekele ngothando. So ubhala lento ngoba uyabona ukuthi nayi into elekhaya ebandleni. So uNkulunkulu akathi yenza into oyenzayo. Siyezwana bazalwane. So mayibhala into uNkulunkulu njengompostoli wabhala lento ngoba nayi into elekhaya. Aphinde futhi na verse 19 uyabatshela ku verse 19 ukuthi yini ezonisiza ukuthi nigxile ethandweni. Uthi into ezonisiza ukugxila ethandweni ukuthi nulazi uthando lukaKristu. Into eyenze ukuthi ubandla lisuke othandweni lokuqala bazalwane ukusuka ekukhulumeni nasekufundeni ngothando lukaJesu nangomnikelo uJesu awenzile. Yabona ibandla lokuqala ngesikhathi besaqala abapostoli oPeter nabo bonke labo mawufunda incwadi yezenzo lithi iBhayibheli ukuthi abayiyekanga ukushumayela uJesu. Babekhuluma ngemisebenzi kaJesu. Bakhuluma ngendlela uJesu wayithanda ngayo abantu ukuthi ngezinye izikhathi kwakuthe kuletha umuntu ogulayo ngisho noma elethwa umuntu enuka uJesu wayemgona kanje ambambe ngesandla. Seyizwa leyo nto ukuthi ngesinye isikhathi wayeletha umuntu onochoko isikhumba sesibolile uyazi uchoko ubone ngisho like ne-cancer if kubona umuntu i-cancer emudlayo ngempela kuze kunuke ngisho kunuke esekamereni baze kuba kanjalo kuba nzima wayebe khona isilonda esingapholi. So uchoko lalinjalo uJesu bathi abantu bebaleka uJesu wamthinta umuntu ngesandla sakhe. So babekhuluma lezo zinto manje ezibebona more and more uthando lukaJesu nokufa kwakhe. Leyo nje yayibenza nabo ukuthi babe nani babe nothando. But the more usuka ekukhulumeni nasekugxileni ngoJesu ngempilo yakhe nangothando lwakhe uzosuka futhi othandweni. Kunjalo nje bazalwane. Uyabona mawufunda cela sifunde futhi kwabese Efesu 4 verse 15. Kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando sikhulele ngakho konke. Kodwa sithi thando sikhulele ngakho konke. Amen. Hayi sekuzwakela impela. So again bazalwane ibandla wayelitshena umpostoli Paul ukuthi ngisho noma sikhuluma iqiniso lento bengizikhuluma ukhuluma iqiniso ukuthi okuyisona kuyisona ukuthi kodwa iqiniso likhulunywa ngani ngothando. So uyabalitshela ibandla lase-Efesu ukuthi akube kanjalo ngoba they left the first love, sharing with others, loving others, being tender. Siyabona leyo nto njengoba isikhathi isicaphuna ukuthi basebesukile in Christ compassion and tenderness. Ngesinye isikhathi we are too hard on one another. Siyabona leyo nto bazalwane kube ngathi nje siyangazi sibe likhuni bazalwane yazi kube ngathi sisonta kaShembe yazi mawulikhuni bathi abantu bakaShembe bayazi ukuthi balikhuni baze basho bona akuyonto engiyitele ngoba ngizama ukuhlekisa thina sihlala nawo bathi hayi mhlambe ngilikhuni ngoba ngizonta kaShembe baye basho kanjalo yabo. So kanti thina bazalwane sonke kaShembe umuntu emikhonto sisonta kumuntu owagwazwa ngenxa yethu owazinikela onothando olujulile. Babe kuthiwa ngingabhalwa ngalo bazalwane kwisibhakabhaka bekungapheli indawo bekuthiwa ulwandle luyi-inki bekuyophela ulwandle uthando lukaJesu. Manje masilandela umuntu kanjalo singaba likhuni kanjani-ke yayizwa leyo nto bazalwane. So yile nto uJesu ayifisayo so yiyo bazalwane into uJesu ayifisayo and sithe siyithola kanjani ngokuthi nathi sifunde ini
uthando lukaJesu, sigxile kule, sigxile kakhulu kule nto kulo mnikelo. Sisibuke lesithombe, sisiqhathanise nalesi ebengisiveze ekuqaleni ukuthi lo wayilenga kanje ecimele kanje bazalwane, kulo othi mina ngubaba wenaphakade, the Father of everlasting, owayikhona yonke into yenziwa ngayo. Lesandla esigwazwe kanje manje ipikili, ilesandla esakhe ilanga. Hey, manje le nto aziyihlaleli phansi losiyicabangisisisi. Yabo. So uthi umpostoli Paul masigxila kule nto, bazalwane, siyahamba impela. Uthando liyagcwala enhliziyweni, liyagcwala enhliziyweni. So leli bandla njengoba ngithe li-representa ibandla likaNkulunkulu ngesikhathi esithile, nasi isikhathi from 31 AD to 100 AD. So ili-apostolic church basically le ngesikhathi zabapostoli. So why ngithe iqala ngo-31 AD ngithole kanjani leyo nto? Ngoba yilapho ibandla lasungulwa khona, ngalonyaka uJesu owabethelwa khona ngalonyaka kwehla khona umoya ingcwele kuPentecost, 31 AD lowo. And then 100 AD kulonyaka kwashona khona umpostoli wokugcina uJohane uMamvula, 100 AD. So around about 4 years after siyithole le ncwadi isambulo washona uJohane. Kwadlula ngokwangena kwenye i-church phase, kwenye i-church period. Sayize loo nto bazalwane. So nako sikufundile in summary, sifunde nge-church order ukuthi balekile. Sabe sifunda ukuthi kodwa okubalekile nokunye kumele singakuneglect, ekubaleke ukudlula i-church order futhi heart order, ukuthi uthando lukhona yini. Sayize leyo nto. Safunda nokuthi sikuthola kanjani. Ukuthi umpostoli uPaul kumele sazi uthando lukaKristu oludlula ukuqonda. Ukuthi nayo into ekumele siyazi. Ubhalela ibandla lase-Efesu ukuthi le nkinga eninayo yothando izolungiseka kanje, ukuthi nazi lolu thando lolu, nazi lolu thando lolu oludlula ukuqonda, olungaqondakali. So sizoyivala lapho bazalwane. I hope sitholile ziningi into engizikhulumile. So I always add ukuthi i-start njengoba sizoba khona ku-YouTube, sisi-repeat futhi, umuntu aphinde asibuke futhi, ngoba we have spoken about a lot of things. But nje ya uNkulunkulu uyafisa bazalwane ukuthi sihambe ngale order yebandla lokuqala, and sithi sihamba ngayo futhi, kodwa singasuki othandweni, singasuki othandweni, singasuki othandweni. Nami mawukuthi ngizibuke empilweni yami ukuthi phezulu ngalesa sikhathi sakuqala kunamanje, kumele ngazi ngenze njani, ngiwile. Ake sivaleni ngebazalwane ngomkhuleko. Father, in the name of Jesus Christ, siyakubulela kakhulu. We thank you so much for the study. Siyacela inkosi yezulu engathi ungake inkosi nje ezinto esizifundile ngosozimpress very deeply ezinhliziyweni zethu ngumoya wakho ingcwele, usenze sihambe nkosi ngothando ngale ndlela nkosi usifundisa ngayo. Please Heavenly Father, usincede singasuki in the church order eyayivele ikhona ngasekuqaleni, usincede ngasingasuki. Siyabona bankosi ininzi labantu sebesukile, asazi nkosi ba how we shall do, kodwa nje sincede ngosi sihambe ngeqiniso, even if sizoma sisodwa, sincede sikumele. Sicela konke inkosi yezulu ngegameni lamandla kaYesu Kristu waseNazaretha, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be